Samsung A14 дар бораи телефони Samsung A14 имрӯз полни маълумот мегирем. Кадом характеристикаро дорад ва ба кадом корро қодир будаша, ҳамаша дар давоми видео мефаҳмем дӯстон. Салому алайкум дӯстон, рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Имрӯз дар канали Умедҷон Техноблог бо хати шумо Умедҷон, меҳмони телефонҳои шумо. Хоб дӯстон, имрӯз бошад ба пурагӣ дар бораи телефонҳои Samsung A14 полни информатсия мегирем ва дар комплектация чӣ дорад, чӣ надорад, ҳамаша яке бро хати шумо дида мебурем. Шумо пешаи дар канали нави Умедҷон Техноблог лайк монед ва дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед, ба хотири оне ки канали пешнаи мо ҳозира заблокира шуда, намедонам кадом сабаб хатир худо хоҳад васиянатиш мекунем. мо хафои ам кор боре шумо бошед барои киштобе ки абзорро мо бас накунем, дар канал обуна шуда монед ва шумо чӣ қадар ки бисёр шудан гирифтем дар ин канал, мо ҳамон қадар бо абзорро зиёдтару хубтар беҳтар кардан мегирем. Ва имрӯз бошад дар бораи телефони Samsung A14 ки телефоне ки дар соли 2023 мода пешниҳод шудагӣ, мо бошад шумода обзор карда мегзарем. Samsung A14 дар соли 2023 ба он пешниҳод шуда ва бошад коробкаш мебинед, ҳамин хел коробкаи тонки қатия ва се расветки қатӣ мода пешниҳод шуда. Чӣ кар ки медонед дӯстон, на свети сери, свети сабз ва свети сиёҳ қатӣ, яъне ки се свет қатӣ мода пешниҳод шуда Samsung-ои A14. ва шумо метавонед ки любой светча биёед ай магазин мо харидорӣ кунед, ки магазин мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленida қарор дорад. Рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд, WhatsApp-да муроҷиат кардантон мумкин аст дӯстон. ҳамон вақт заказои шуморо иҷра дорад ки доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорад. Телефонҳо ҳамаш наванд, албатта 1 сол гарантия дорад. Samsung A14 чӣ қадar ки десен, на свети сиёҳ 4x64 телефон ветнамай бардори азиз. Ҳоз телефон поли мекушем мебинем хади шумо ина телефон. Так, на комплектация чӣ дорад? Инҷа да бошад только кабел ва документи худаш мешавад ки кабели бардорро ду тарафа Type C. Имча барои сим карта дорад дар инҷа ва имейкои телефон худаш и телефон худаш аст бардори азиз, дига ҳеҷ дар комплекташ надорад. Ҳозир мекушем телефонро мебинем ки телефон ба кадом хусусиятҳоро дар худаш дорад. ва бошад ина телефон ахча коробкаш корча як тараф мемонем ва далчи бошад ина Samsung A14 4x64 шози гирон карда ҳати шумо мебинем. Хоб, масъалаи дизайнаш да биём, агар қафош пластика инҷа текси Samsung нарисондагӣ ва сета камераи як роста ки риада аста ки камераи асоси 48 мегапиксел спичка дорад ва отпечатки палец дар тарафи ростай кнопкаи паст баландкунак. Дар қисмати боло ҳеҷ чӣ надорад ва ҷои сим-карта, дута сим-карта ята флеш-карта мебарад. Поён дар ҷои наушник, ҷои Type C зарядник ва ҷои колонка қисмати поён дорад дӯстон. Телефона полни ҳозир гирон карда ва настройка карда хати шумо мебинем бардорини азиз. Хоб, чӣ қадar ки дидем Samsung A14 дар комплектацияш ана ин қадар чизои лозимаро дошта ки шумо ҳамаша уҷа амбосинда дидем ва мутаассифона Samsung рӯз ба рӯз ҳамаша камбағал шида рафтаста ё ки намедонам хасиси рафтаста, ну блок надохта. Ҳеҷ гап не, шумо метавонед ки отдельный блоки харидорӣ кунед. Агар ки магазин мо омадем, телефон харидорӣ кардем ва чихол, стекло, блок ҳамаша ҷоя харидорӣ кардем, бо албатта шумо 500 рубл скидка мешавад. Комплект вақте харидорӣ кардем, ин хел блокҳои 25-таи оригинали Samsung. ва вақте ки магазин омадем, полни харидорӣ кардем, иншоалло блок, чихол, ҳамаша комплектим бо иншоалло ай тарафи мо ай номи канали Умедҷон Техноблог омада бошед. Албатта скидка ҳам дорад. Метавонед ки бемол омода чико карданге телефонро харидорӣ кардангирен. ва ҳозир бошад дар мо дар давоми видео мебинем ки телефон ба кадом характеристикаҳо алоқаманд аст ва чизе ки характеристикаи мо аввал гуфта гузаштем ва комплектацияш қади шинос шудем, ҳамин характеристикаҳо телефон дар дохилаш дорад ё ки не, ҳамаша дар давоми видео мефаҳмем дӯстон. Дӯстон, канали навай, канали пешинамон маҳкам шид, намедонам кадом сабаб хатир ва ҳозир бошад мо ҷалака канали нав кушодем ва барои шумо видео кардана сар кардем. Канали Умедҷон Техноблог дар YouTube ҳам вақт поис кардем, Умедҷон Техноблог нависем, просто шумо дар видеош мебурад, полни канал ча мебурад, ним канале ки шумо қарор доред, канали Умедҷон Техноблог ҳам медонед, дар ин канал обуна шавем ва ин каналда видеоша силдид кунед, полни аксияҳо гапу-чапҳо дар ҳамин канал мешавад ва каналда обуна шудана ётон набурад ва видеое ки ҳар як канал ҳамин канал мебурад дастгирӣ кунед. Чӣ қадар бо аудиториум ба по бихеза, ҳам қадар бо аксияҳои калон ба калон рафтан мегирад дӯстони азиз. Видеоро чӣ қадар метавонед максимале дар группҳои Telegram ва WhatsApp паҳн кунед дӯстон, шутобе ки мардум айхи аксияҳои грандиозни магазини Realphone ба хабар бошанд дӯстон. Саломат бошед, то дидор. Телефонро гирон мекунем. хоб, телефон настройкаш дӯстон рафтан мегирад. худо шумо тамошо карданге видеода лайк монед, дар канал обуна шавед ва видеоро ба ҳамаи дӯстотон равон кардангиред дӯстони азиз. телефони Samsung A14 гирон кардем. полни настройкаҳоша, экранаш бошад IPS бардори азиз ва ина телефона полни
میبینیم از настройкаш می‌داریم полин поём می‌داریم сведения от телефона. اینجا نشانه سامسونگ گالاکسی A14 سری‌های تلفن و сведения по. اینجا نشانه ورسیوش کدوم اون ورسیو رو داخلش دارد تلفن همش اینفورماسیون نشانه اکلیماترش جن پول نشانه 5000 ماچ چرکی دستن стандартно و اینجا دوزی میبینیم памятش چنده памяти باشه نه память обслуживания устройства хранения می‌داریم اینجا پول памяти فایده ممکن باتریکش 5000 ماچ چرکی نمیدیم памятش باشه 64 گیگابایت و оперативный памятش باشه 4 اینکه 4 با 64 تاگای این تلفنی که در دست ما است سویتی اوشای وازی باشد کامراش هم یکی برای شما تست کردم می‌بینیم اینا دارن عزیز کامرام جوشدا کم سرعت گرفتیم خب و فرانتانی کامراش هم سرعت میگیریم یکی برای بیام می‌تونم سوس کنم خبر دارید اینا فرانتانی کامراش هم سرعت گرفتیم شما یکی برای ببینید فرانتانی کامراش چه کار می‌کند فرانتانی کامراش بردار عزیز این فرانتانی یعنی کامرای پیشی و این باشد کامرای عقبش так می‌داریم این باشد کامرای عقب تلفن نشان می‌بینید کامرای عقب شما خیلی کامرا میگیرد так что شما میتونید که بیمال заказ کردن Samsung A14 کامراش با نرخش ارزان تلفن‌های بردارین عزیز کامراش هم دیدیم میتونید که بیمال فکرتون در کامنتر نویسین که تلفن با 13000 همیشه 13000 بود با نرخش ارزان است یا کی نیست دوستان уже که شما همش فهمیدین کامراش چه کار میکنه تلفن خودش چه کار میکنه پول پروسسورش پول شما در که امیدوارم که فهموشید و با زبان تاجیکی خودم فهمونم البته فهمیدین همش و نرخ نوای تلفن رو میبینیم دوستان چقدر که میدونین 4 با 64 دلار 4 با 28 دلار و 6 با 28 ایستوی که 6 با 28 در طلبات کمتره حضورش در فروش کمتر دیده میشد و 4 با 64 گاش 13000 روبل و 4 با 28 گاش باشد نرخش 14500 روبل که این نرخ نما در من در ماه نوامبر سال 2023 در مغازین مو شما میدونید که مقصد همین تلفن ها رو بیاین با همین نرخ نما مغازین مو خریداری کنید همه رسیدگی گوش خاطر ان شاء الله هست و مش مونده البته یافته میتین دوستان خیلی ایام است حجت و بیانیست در مغازین ریال فون همه وقت همین خیلی اکسیو شده میشه چند نمود اکسیو رفته سه در کانال دروین تماشا کنید پول اینفورماسیا بپرنگ گرفتن تا ممکنه مغازین ریال فون دا همه تلفناش ریال نه سلامت باشین دوستان تا ویدیوی دیگری ویدیو رو چقدر میتونین با دوستاتون با گروه های تلگرام واتساپ همه گروه ها دا پاک کنین تا که مردم در کانال نو بونشن و اکسیو عقب نمونن